Assalamu alaikum, hurmatlı bizden Baykezi kanalımızın görüşçüleri, жана катталуучулары. Бүгүн 7-iyun 2022 yıl Нукат шаарындабыз. Чет мамлекетте жүргөн мекендештерибиз үчүн, сагынгандар үчүн ушул жакшы видеону чыгармакчыбыз. Бул видео эч нерсенин баасын сурабайбыз, жөн гана видео болот. Просто базарларды аралап, ellerden manaylarda benim görüp degендей kандай болот, эмне болуп атат, эмне жаңылык дегендей дагы. Банктын алдында элдер көп. Рубль 1 сом 23 деген, доллар 80-50, евро 86. Saat 4 oldu. Kilas 50 somdan eken. Bağımda kaça gelecek? Bakalım. 150-120. Ha, 120. Şabdalıcı? Şabdalı 90 Etler 450 somdan kilogramı. Казбада базар аралап тартабыз буюрса. Лайк, комментарий жазып коюңуздар. Saus kaçtan nece? Nece? Saus kaç somdan eken? 23 kilo. Beğendi? Tamam. Kartoşka kaçı? 100 somga 3 kilogram deydi saus'di. Kartoşka da 100 somga 3 kilogram deydi. Çocacığım 35 somdan deydi. Akmay 550 somdan eken, bular 750 somdan eken. Upton bu adam ay deydi. Taşkentski lazer deydi. 140 som eken kilogramma. Taza çoң kara күреш 100 somdan eken. Özgön күреш 140.